Imaš video ili šta? Jodale. Ja ne mogu više. Ja imam bubu glavu. Jodale. Smirili smo je. Pa da. A kako smo mi prešli dalje? Možda 1 kilometar i još, 500 metara. Pa da. Ovo je ujedno vrh. Sada svima možemo da kažemo da smo bili u oblici. I da smo snimili na vrhu. Kako kaže Tina, kako snimili? A kako ide prvi deo, drugi deo je da tako? Strmo ruke. Još imam crno. Ajde. Ejo! Dejo majstore, pa ti si Bog. To je Dejo. Kad on igra, To je lov. Daj, Anto. pam. Dejo. A ovdje ćemo poginuti. Njemu caruje drugarstvo, njemu je sve lepo, njemu je sve nježno, njemu se sve raduje. To je bilo dublje. Čekaj. Stani. Vamo. Evo ga. To je bilo dublje. Čekamo, Jedan lik je naš igrao i on izgubio i da je išlo to je grisno. Ovo je ono izgledira se ovako patričnice. Kako da viš kako devojčica. Ja gledam ovo je devojčica, ali ništa. Dejo majstore, pa ti si Bog.
ti sedi, ja ću ovdje i Vanja ovdje. I onda će onda namesti ovdje telefon, nagneš ga. Dobro. Negdje stavi, pa da se na timer stavi. Okej. Ajmo tamo.